Ku cyumweru ejobundi rero perezida mushya wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yahuye nabo mu ruzinduko rwe rwa mbere ku mugaragaro rwamamajwe cyane mu itangazamakuru ryo mu gihugu cya Eritrea. Aba basirikare b'ibihumbi batari bazwi neza aho bagiye, bari batonze umurongo ku kibuga cy'igisirikare cya Eritrea. Imiryango yabo mu myaka yashize nayo yari ifite impungenge kugeza ubwo yotse igitutu wahoze ari perezida wa Somalia Farmajo isaba amakuru arambuye ku irengero ryabo, ariko ntabwo bayahawe. Byibuze ubu nk'uko byashyizwe hanze na radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, ngo byibuze ubu hazwi aho abasirikare bari. Yahoze ari guverinoma ya Somalia yakomeje guteza urujijo kuri bo, arimo igahakana ko babayeho ubundi ikagabanya nkana umubare wabo kugira ngo yoroshye ikibazo. Ntabwo yigeze itanga amakuru nyayo, ariko bimaze kugaragara ko bagiye kwiga igisirikare mu gihugu cya Eritrea. Ababo byamenyekanye ko bagiye kwiga, ariko noneho turebye mu ntambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine, abasirikare barenga 7,200 ba Ukraine ngo baburiwe irengero. N'abasirikare barirwa mu 7,200 b'igihugu cya Ukraine niwe bamaze kuburirwa irengero kuva igihugu cyisanze mu ntambara n'Uburusiya, nk'uko byatangajwe n'umuvunyi mukuru w'iki gihugu yitwa Oleg Kotenko. Yavuze ko abenshi muri abasirikare bari mu maboko y'ingabo z'Uburusiya, nk'uko yabitangarije televiziyo yitwa Suspin TV. Umuvunyi mukuru muri Ukraine yavuze ko kwikubitira igisirikare cya Ukraine cyari cyatangaje ko abasirikare bacyo bagera ku 2,000 aribo bari baburiwe irengero. Akavuga ko muri iyi mibare minini harimo ingabo zishinzwe umutekano w'igihugu arizo bita Garde Nationale, zishinzwe kurinda imipaka ndetse n'abakozi bo mu rwego rw'umutekano mu bihe bitandukanye. Ati ikigo cyacu gishinzwe kwakira abahamagara ku matelefone agifite abagera ku 7,200. Yavuze ko yizeye neza ko Uburusiya bugomba kubarekura nk'imfungwa z'intambara bagasubizwa iwabo. Kugeza ubu yaba igisirikare cy'Uburusiya cyangwa se cya Ukraine nta ruhande ruragira icyo rutangaza kuri iki kibazo. Impande zombi icyo zihurizaho nuko buri rumwe ruvuga ko rwafashe mpiri ibihumbi by'abasirikare b'Urundi kuva ibihugu byombi byisanze muri iyi ntambara kuva ku itariki 24 Gashyantare uyu mwaka wa 2022. Ni intambara ikomeje guca ibintu. Iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ikomeje kuvugisha abantu amagambo menshi, ndetse aravuga ikibazo hirya gato buri kindi gihugu kigashinja ikindi ko aricyo cyagiteje. Cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya bikomeje gushinjanya ibintu bitandukanye. Ubu noneho Amerika yaburi Ukraine ko Iran itegura guha Uburusiya indege za drone. Buni indege zikaze. Iran iritegura guha Uburusiya za indege za drone nyine zitaribwa indege zitagira abapilote, zishobora kuba zibarirwa mu magana mu ntambara yabwo muri Ukraine. Zimwe muri zo zikaba zifite ubushobozi bwo gukoreshwa mu ntambara, nk'uko umwe mu bategetsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabivuze. Yitwa Jack Sullivan, umujyanama mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu hariya muri White House, ubwo ni mu biro by'umukuru w'igihugu muri Amerika mu by'umutekano w'igihugu, avuga ko amakuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonye yerekana ko Iran iri gutegura kwigisha ingabo z'Uburusiya gukoresha izi drone. Ariko avuga niko badafite amakuru ahagije kukuba Iran yaba yaramaze kuzitanga. Izi ndege zitagira abapilote zifite uruhare runini mu ntambara zikomeje ku mpande zombi, no kuvuga kuri Ukraine ndetse n'Uburusiya. Mu cyumweru gishize Ukraine yasabye imfashanyo y'ibihumbi bya drone kugira ngo azifashe mu ntambara yayo. Avuga kandi ko izi ndege za Iran zitagira abapilote zakoreshejwe mbere yaho n'inyeshyamba z'Abahut mu gihugu cya Yemen mu gutera Arabia Saudite. Abakoresha imigwi cyongereza Arabia Saudite bita Saudi Arabia. Umutegetsi yavuze ko yavuze nyine ibi mbere gato yuko Perezida Joe Biden wa Amerika sura Israel ndetse na Arabia Saudite muri iki cyumweru. Nta na kimwe muri ibihugu bibiri kirinjira mu bihugu byafatiye ibihano Uburusiya kubera intambara bwatangije muri Ukraine. Israel ibona igihugu cya Iran nk'akaga gakomeye mu karere, igasaba ko yakurwa ku ikarita bwangu, ariko Iran nayo ihora isaba ko Israel yakurwa ku ikarita. ariko ku munsi w'ejo
ingabo za Ukraine zakoresheje ibibunda biremereye cyane barutse guhabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasa ku birindiro by'ingabo z'Abarusiya. Bakavuga ko barasaga ububiko bw'intwaro ariko Uburusiya bwo bwavuze ko barashe nta ntwaro zari zigihari. Mu gihe barimo kwivuga ko baba barishe abasirikare barenga 50 b'igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya bwo mu kanya kashize bukaba bwatangaje ko buri gusuzuma neza niba ibi bisasu byaguye aho ngaho byarashweho ko n'ibibunda bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo ngo bakaza gufata ingamba bagendeye ku bukana bw'ibyo bitwaro ko nabo bafite ibindi bikaze. Umwana w'imyaka 17 arakekwaho kwica mubyara w'imyaka 31 bapfa gucomeka telefone. Ane mu gihugu cya Kenya mu ntara ya Nandi haravugwa inkuru y'umwana w'imyaka 17 yahitanye ubuzima bwa mubyara w'imyaka 31 ubwo basiganiraga gucomeka telefone. Josephat Kibet wo mu gihugu cya Kenya uheruka kwitaba Imana abiravuga ko yatanwe na mubyara we arusha imyaka 14 yose ubwo baburaniraga gucomeka telefone buri wese ashaka gucomeka iye kandi mbere y'undi, abikarangira mubyara we utarigize atangazwa amazina afashwe n'umujinya agahita mukura kwisi. Akuko ibitangazamakuru bitandukanye byo muri kiriya gihugu byabitangaje byavuze ko ukekwaho icyaha yatangiye gukorwaho iperereza ndetse akaba arimo no gushakishwa kuko kuva icyo gihe yahise ahunga abakaba batazi aho yaba aherereye. Umwe mu bashinzwe iperereza mu gace ka Nandi yagize icyo avuga ku byagaragaye mu iperereza rimaze gukorwaho. Yagize ati iperereza ry'ibanze ryerekana ko bombi batonganye buri wese ashaka kubanza gucomeka telefone mbere, aribwo uyu musore yafashe umwambi akawuteranya kwigendera mu gituza iruhande rw'ibumoso, anabyo byamuviremo kwitaba Imana. Amakuru haravuga ko ubwo byabaganya kwigendera ajyanwa mu bitaro bya Kapsabet Hospital, niko bivuga ngo ni Kapsabet Referral Hospital, ariko bikaba iby'ubusa kuko yari yakomeretse bikabije ndetse arimo no kuva amaraso menshi mu buryo budasanzwe, hanyuma rero agahita ashira mu mwuka. Aho ngaho ni mu dukuru tudasanzwe tuba twabaye ni mu gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kongo Kinshasa naho hari amakuru menshi cyane akomeje kuvugwayo. Umwuzukuru wa Mobutu Sese Seko ku mwendo wa Zabanga akaba yamaze kugirwa guverineri, yitwa Malo Mobutu. Umwuzukuru wa Mobutu Sese Seko ku mwendo wa Zabanga wahoze ayobora igihugu cya Zaire yatorewe kuba guverineri w'intara ya Nord Ubangi mu majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko tubibona nyine ku bitangazamakuru cyane cyane ibyandikirwa muri kiriya gihugu cya Kongo niko babyanditse. Hanyuma Malo yatowe n'abantu 11 muri 18 bagomba gutora kuri uyu wa kabiri. Rero hari ku munsi w'ejo yatsinze bagenzi be 6 bari bahanganye. Malo Mobutu asimbuye Izato Nzege Koloke weguye mu minsi ishize nyuma yo gushyirwaho igitutu. Uyu mugabo w'abana 3 ari mu mpuzamashaka Union Sacrée ya President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'umuhungu wa Manda Mobutu, umwe mu bahungu ba Mobutu Sese Seko wigeze kuyobora kiriya gihugu cya Zaire ariko gisigaye cyitwa Congo. Uko niko bimeze rero muri kiriya gihugu. Tukiri muri Kongo ntabwo nabura kubwira amakuru ajyanye n'intambara zibera muri kiriya gihugu. Nzishize mu bwinshi kuko zibera mu bice bitandukanye kandi zikarwanwa n'imitwe itandukanye. Muri Ituri amatsinda abiri y'inyeshyamba za Kodeko yakozanyije urubura gica. Anamaze kugera ku cyamakuru cyitwa Rwanda Tribune cyandikirwa hano mu Rwanda. Imirwano ngo yasakiranije amatsinda abiri yo mu nyeshyamba za Kodeko byabaye kuwa mbere w'iki cyumweru ejo bundi. Rero abantu 18 bo mu mutwe wa Kodeko reka nongere ngushimire rero ngushimire byimazeyo ngabo Robin ku makuru atubwiraga y'imikino nyine y'amakuru y'imikino atubwiye mu buryo bw'incamake. Hanyuma nayo ngushimire wo dukurikiye kabisa, waba uri hose, waba uri mu nzira yerekeza mu mujyi wa Kigali cyangwa se usohokamo, waba uri mu ntara ujya mu mirimo yawe itandukanye cyangwa se wibereye mu rugo bitewe na gahunda zawe.
hanyuma rero twinjiye muri bya binyamakuru n'izi nkuru zasohotse duhera mu gihugu cya Tanzania. Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko ari icyorezo gikomeye kabisa muri kiriya gihugu. Hano baratubwira ku cyamakuru cyitwa rubanda.com ku turere two mu majyepfo ya Tanzania twugarijwe n'indwara idasanzwe itera abantu kuva amaraso ndetse no kwitura hasi. Perezida w'icyo gihugu Samia Suluhu yemeye ko iyi ndwara ihari ubwo yaganiraga n'abayobozi b'amadini mu nama rusange ngarukamwaka ya 20 y'abepiskopi gatolika muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no hagati izwi nka AMESEA ibera Dar es Salaam muri Tanzania. Aragira ati ejo navuganaga na minisitiri w'intebe yaherutse gusura uturere two mu majyepfo Lindi, ambwira ko yabonye icyorezo cy'indwara abantu bava amaraso mu mazuru bakagwa hasi. Gusa Perezida Samia ntabwo yavuze umubare w'abantu bamaze kwandura icyo cyorezo, ndetse kugeza ubu ntabwo haramenyekana ubwoko bw'iyi ndwara yibasiye akarere gahana imbibi n'igihugu cya Mozambique. Perezida wa Tanzania yavuze ko atazi cyari cyo abahanga mu by'ubuzima bose bakaba bagiye gufatanya nyine kugira ngo barebe neza icyakorwa. Perezida Samia Suluhu yavugiye mu nama ya AMESEA, ihuriro rigizwe n'ibihugu 8 aribyo Zambia, Malawi, Kenya, Uganda, Sudan, Ethiopia, Eritrea ndetse na Tanzania. Ayo nama ikaba iri kubera nyine mu gihugu cya Tanzania nko tubisoma kuri iki gitangazamakuru cyitwa Rubanda. Mu gihugu cya Sri Lanka nakubwira ko perezida wa kiriya gihugu rero Rajapaksa yaraye acitse abaturage kabisa arahunga. Ya mu gitondo karekare yarezindukiye ku kibuga cy'indege hariya i Colombo, abashinzwe abinjira n'abasohoka baramwangira bati ntabwo wagenda abaturage batakureba. Byaba byiza ugiye abaturage bakureba nk'uko byari bisanzwe ugiye hanze bagusezera bongere bagusezera. Ariko aza gusanga umujinya wabo atawukira, ahitamo kugaruka inyuma. Ariko muri ijoro ryakeye akaba ngo yacikishwe n'igisirikare cyahariya muri Sri Lanka, bakaba bamutwaye mu ndege ya kajugujugu y'igisirikare, ariko kugeza ubu ntabwo baramenya neza aho yerekeje. Gusa we n'abavandimwe bakaba bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bakaba bakomeje kwibaza niba yaba agiye guhungira mu gihugu afitiye ubwenegihugu. Hagati ariko murumuna we rero wari minisitiri w'imari we yabujijwe kuva mu gihugu. Abashinzwe abinjira n'abasohoka muri Sri Lanka baravuga ko babujije gusohoka mu gihugu murumuna wa perezida ndetse wanahoze ari minisitiri w'imari yitwa Basil Rajapaksa. Nyuma yaho abaturage barakariye uyu muryango wari ukomeye mu gihugu kubera ikibazo cy'ubukungu bugeze hari indimuka. Ntabwo byahise bisobanuka aho Rajapaksa ufite ubwenegihugu bwa Amerika yageragezaga kujya. Yewe uyu rero akaba yareguye ku mwanya wa minisitiri w'imari mu ntangiriro za Mata, ubwo hadukaga imyigaragambyo yamagana ibura rya lisansi, ibiribwa n'ibindi bikenerwa by'ibanze, maze ava no ku mwanya we mu nteko ishinga amategeko muri Kamena, nabwo ni mu kwezi kwa gatandatu. Ko mu gihugu cya Sri Lanka ibintu bikomeje kuzamba kabisa. Hagati abaturage bakaba bavuze ko bazasohoka mu biro bya perezida ndetse no mu ngoro ya presidansi, bamaze kumenya neza ko uyu muryango uvuye ku butegetsi kandi burundu. Akavuga ko igihe cyose batarabitangaza ku mugaragaro bashobora kuzajya mu rugo rwa perezida ndetse no mu rugo rwa minisitiri w'intebe, ngo minisitiri w'intebe bakahita bamwica. Bobi Wine twageze mu gihugu cya Uganda yateguje umwe mu baperezida bo mu karere ko azakorerwa nk'ibyo muri Sri Lanka. Umunyapolitiki Robert Kyagulanyi Ssentamu cyangwa se Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda yateguje umwe mu baperezida bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ko abaturage bazamukora nk'ibyo abo muri Sri Lanka baherutse gukorera perezida wabo. Bobi Wine yashyize ku rubuga rwa Facebook amafoto agaragaza uburyo abaturage bo muri Sri Lanka baherutse gukorera imyigaragambyo mu rugo rw'umukuru w'igihugu. Gotabaya Rajapaksa agakizwa n'amaguru kubw'umutekano. Bamwe muri aba baturage bagaragara bakinira mu rwogero rwa Perezida Rajapaksa, baryamye mu gitanda cye, abari mu cyumba cyo kogeramo ngo ni muri douche, abari ahavugira ijambo barahari nabo, abari mu kabati k'imyambaro ye bagenda bayigera ndi bayijugunya hasi mu cyumba cy'uruganiriro. Bobi Wine rero yagize ati ubwo perezida wa Sri Lanka wahiritswe rero uwo rero wahiritswe Gotabaya Rajapaksa yajyaga kuryama ku wundi munsi, ntiyatekerezaga ko ibi byaba mu rugo rwe mu masaha make ari gukurikiraho.
umunyapolitiki usanzwe ari n'umuhanzi wanditse izina mu gihugu cya Uganda avuga ko hari umunyagitugu mu gihugu kimwe cyo muri aka karere utekereza ko ibyabereye muri Sri Lanka ari filime, amuteguza ko nawe igihe cye cyegereje agakorerwa ibimeze nka biriya. Mu magambo ye bwite aragira ati ariko nubwo ibi byabaye hari umunyagitugu urya ruswa w'umusaza ahantu hamwe muri Afurika y'Iburasirazuba utekereza ko ibyabereye muri Sri Lanka ari filime, nawe ntazi biri imbere. Ubwo ariko yabyanditse ngo abasesenguzi nawe batangiye gusesengura bati umunyagitugu w'umusaza. Reka dusimbukire mu ihembe rya Afurika rero. Ku munsi wa nabwiraga ko umuyobozi wa polisi ya Somalia ari hano mu Rwanda rero mu ruzinduko rw'akazi. Ubu none abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ba Somalia bari bamaze imyaka 3 barabuze, bakaba babasanze mu gihugu cya Eritrea nyuma y'imyaka